Unit 22. What is better? Šta je bolje? Jovan je pitao Steva da uporedi život u Londonu i Beogradu. Evo šta je Steve rekao. Prije svega, London je mnogo veći grad od Beograda. To je jedan od najvećih gradova na svijetu. Takvi gradovi su interesantniji, ali teži za život. Ljudi žive u jednom dijelu grada, a rade u drugom. Do posla putuju duže i više vremena provode u prijevozu. Veća je gužva u saobraćaju, na ulicama, u prodavnicama i restoranima. Beograd je mirniji i manji grad. Put od kuće do posla je kraći. Sve je mnogo bliže, svuda stignem brže, pa je zato život lakši. U Londonu ima visokih zgrada, ali i mnogo manjih kuća. U Beogradu ljudi najčešće žive u stanovima, u visokim zgradama. Prijatnije je živjeti u kući nego u stanu. U Londonu također ima više bašti i parkova. Parkovi su lepši nego u Beogradu. Beograd ima bolju klimu nego London. Leto je duže i toplije, a jesen ima više sunčanih dana. Zimi je u Beogradu niža temperatura i pada snijeg. U Londonu rijetko pada snijeg i temperatura je zimi viša, ali češće pada kiša. London je jedan od najskupljih gradova, dok su u Beogradu mnoge stvari jeftinije. Izbor restorana, pozorišta, koncerata, izložbi u Londonu je veći, ali je i teže kupiti kartu ili naći mjesto u dobrom restoranu. Naravno, karte za bioskop, pozorište ili koncert su skuplje kao i restorani. Ne znam gdje je bolje. Neke stvari su interesantnije u Londonu, a nešto drugo je lepše u Beogradu. Na primjer, u Beogradu više volim kafiće zato što svaki ima baštu i duži period u godini ljudi mogu da sede napolju. U Londonu je arhitektura raznovrsnija. Ima zgrada iz raznih historijskih perioda, pa je šetnja gradom zanimljivija.